جودا ji salên din sala nû ya xwendinê di nava kampên Penaberên Rojavayê Kurdistanê dest pê dike. Îsal û bi biryara Wezareta Perwerdeya Herêma Kurdistanê programê xwendinê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di nava dibistanên penaberan de hate pesendkirin. Malbatên xwendekaran di navbera razî û nerazî diyarin. Yên ku zarokên xweşandin ew yên ku proseya xwendinê boykot-kirine. منهاج فجأة بغيري أفخطة ظابطة يعني آلية العمل أبدا ظابطة وأز يك جيما أز نزانم زماني كردي بدم أز ندد زماني كردي ما أز كردم بس أز نزانم زماني كردي بدم زاروك أخوة أز نمو هي أمج في منهاجيرة والله أم ندد كردينا أم ندد زماني كردينا ما نام كردن بس أم نمو هي أن أز يك جين كارم زاروك أخو يعني بدم خوندن أز نزانم بدميدا كس نزاني بديدا استاسي وأنا مهيئن زاروكي ما نمو هيئن كوريم صفي الشيكة كان صفين هي الحمد لله أولى أنا زاروكي شاطرة بس ميرو يبتوجي كانيا فيديو تشاوز درسي بجمدة بصفي بلغة كردي أنا زان بدميدا مخازن بعلمن بس حسكنا منهاج كامل Ev biryar di çarçoveyê siyaseta têkilkirina penaberan di nava civaka Herêma Kurdistanê de ye ku pola yek heta çarê bineretî li xwe digire. Ev qutabxane xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yên pola yek heta çar li xwe digire ku hejmara wan 1000 qutabîne bo îsal lê wekû nerazîbûn ji aliyê malbatan ve. Îro tenê nêzîkî 200 qutabîyan amade bibûn. Li gorê rêveberatiya dibistana kampa Kawrkoske siyaseta têkilkirinê demekê dirêj re dive. Sebaret bi vekirina wan ji xolên ziman re. سیاسەتی تێکەڵکردن کە بڕیاری لێدرایە ئامادەکاری بۆ کرایە بەڕاستی ئەو ئامادەکاریانەش پێشی بە مانگ پێشی ئێستا دەستی پێکردی ینی بەڕاستیکردنەوەی خول بۆ قوتابیان ئەو قوتابیانەی تایبەتی دەبنە سیاست تێکەڵکردن دەیانگرێتەوە پۆلی یەک هەتا پۆلی چوار و ئیزافەتەن پۆلی 5 دەورەی لەبۆ کرایەوە تا ئێستاش دەورەکە بەردەوامە بەس یعنی پێشنیار دەکەین ئەمە ئەو خولانە بەردەوام بیتن لەبەر ئەوەی قوتابیان کێشیان لە ڕووی زمانەوە لە بۆ دروست نەبیتن هەروها داوا دەکەین یعنی خولی تایبەت و بە شێوەیەکی فراوانتر بکرێتەوە لە بۆ دایک و بابی قوتابیان لە هەرێما کوردستانی 2100 خوێندەکارên Rojavayê Kurdistanê hene dabeşkirîne li ser 57 dibistanan piraniya wan خوێندەkaran li sînorê parêzgeha Hewlêrê ne lê tevahiya wan dibistanan nerazîbûn ji aliyê malbatên خوێندەkaran de heye. Helebce Sehdûn, Rûdaw, Kampa Kawrkosk.